Kofie o le tofasaganga pukaru ma le pese lenā o aso o le mativa o aso o le mativa na sa tatou sulu le tigitaga io e se'e vae tosotoso e pupu muli o se e pa'ō pa'ape o se ia o aso fo'i o le ai o se mea io e ma le mana'ona'o io e momo'o solo a va'i akuga ia o le tiʻitiʻa mai lea fanau i wilpailo ia ua mo'omo'o po o afea'a o mai se wilpailo ia ae o aso lanā pei o fatuga fo'i ma le siʻufoga matagofie ia o le tofasagaga sa matou feiloa'i o i Missouri le suga i lē na toe kavaina ua o le pese nei o le pese tuai ia e o le toe kavaina e le suga ia sagaga pukaru ia le tou te silasila i luga o le YouTube channel ia manaia ia o le siʻufoga o le tomaloe au lelei e failitoʻalua ia faatalofa atu ai lenei taimi o le afiafi i le asogofua ina ua toe sefulu ma le fitu minute ona tale o le itulae valu le taimi a matou i Amerika o le titilo atu i laʻua titoe sefulu ma le 6 minute ona tale o le itulae tolu i le afiafi i le usila lona uiga atale fa i Samoa ai pe o le ata le lua po le tasi i Australia swinga fo'i o le taimi o lo'o iai ia e na ona fesuisu ia i pe no featu e fesuisu ia le taimi ia e o le mautitau mafai lava ina ia tao gatasi ia ma taimi a matou i Amerika nei o le au matou toe fo'i mai i VICTORVILLE faatalofa lea ma ua folofa atu e soafa ma lo malo i sukeriso i le vaega o le afiafi ia i le tatou porokalame o le Tautai A'e faiva o lo tatou atu no Tautai A'e ma le malo Tautai A'e ma le fiafia i le agalelei o le tatou ma taisililangi o sa mafaiga le avea ia e le o soʻu aumatā le au te loa ua silafia ua taoto a o seʻia mai le moana i le ia sesi e so na toe taʻale ma fagota sagolegole iā Samoa o le atu no tofi e talatautoga ae talatofi Samoa lona uiga ua taoto tofiga tofu ale tupu mana tofinga o tofinga peni tofinga ua leva peni tofinga ae sa totofi e tupu ma aiga o Samoa mai se i fale upolu o tofinga na tu tawhaitia ma tu tawhaitoa e taoto lava ia e le ase avave na te toe suia ia ai au mai le soafo Iesu Keriso aua o le na tongi o leina o e mao a tu te faatalofa mo folofa atu ai le vaega o le afiafi ia o te fifia failo atu o le ua matou faatasi ma lo matou auva'a malolosi na matou travel mai lava le vaveao tatonu le vaveao matou feala i Missouri tu pasi talima faagasolo ai le molina o matou le malae va'alele mai Missouri anga i Denver anga i Ontario i le Ontario lai Canada Ontario i California matou o mai ai loa e le ia ia se taimi mo se malologa le anga e faigata o e Samoa ma le tautuaina faafelo ai le suga ia le ataua Godfather ma le fui Nielsen Peterson e nongo tatou proklame ia ngata foi lea ia o le suga le li loia sauni seleni ia te utou faapea mai ai o le lontinga o le matou paki the man in green ia faatalofa mo folofatu malo sei fo ia Se for o fasiaka, mai mai kai ko kala mani pia. I fira po mai ako mo lo maros. Alu ni eso travel mai mo solo por ki ko vale le ale mo ria mo vai ko maros si mai ia sa ele le ko no kri le so ngi ele sap os ka su ki nga fo sa kai malo fo mai ko fo ya. Thank you Princess Flower Princess Flower Tonga Samoa Afa Samoa thank you very much fe kau ke mai e game mo sponsor fa talo fa tilo suga li no le la avai anga kupe pe o ko kupe ka ya hakalo fa ku lo sunga li ataua I fa pe fo I lo sunga siat sa ma yo of it's like Green Lantern mo ko la ka yeah yeah Queen fo ile la au le mai ia sa po ye le sivang no fa tai ha tai tele lava mai Princess Flower le pasa mo Princess Flower ai ne tonga le fo o tono community of Victorville mo se singa fo to sa fo ia e na te faia me o fu fai o loa ai pe kai kusa ma pisingi sima o como ele e oi
O fia la matu fai pa anga nei. Iwe. Pa princess flower. Ai. Lo inga so se tatu malanga la ai matatu yai nei. Tawala na sui fo tatu. Ka ke sponsor ka ko ula. Bolis fa malo mat fa te le maftanga tina misul. Ruta isau. Mata isau tu to tas. Tu tasi fast. Misul fast. Ai na fast. Pa te le lava. Io e pa te le fuyalo sinua lua. Mai se foi o losa. Io e to tele le a tau pa o ya te fono to tele fo ia le fiona te fono eu ai te fa pe i te me falau mala na ngam te pero que no se pa ku la se no mai tau ya prokai vao man Ola ai ya diki o ha vai mo se ba kun ka ba ro ko pa ma la ora ola vai na ia me la uri ia tu so falau pola te vao ia ai ola na au na ia alo Femo ya. Ya menengaruh kengi. Yo. Tahu rosa. Lu kupe o ka woki vai no. Atau sila mai tono lepas. Iyo. Memang kau kia lah sih sila so ya wa kasina de kakang makwa lo mi ngaruh kengi fala. Wah, sorry. Kira ina na ko. Ole tu ele o te o ke vai lo I vai ngale I isu. Ole mapopo I o la ko fofo anga markelo on time yo mai ona tina. Aya kama. O abo. O ka se pase. Ko kiki aka ko va ia ko molo mai dinga. E tasi mana tu menu tama. E fas e tamati na e tu ovanoa. Ai a ono ina fas e tina tama. E vevela verare uri e mau asi ki ngai di ro ato. E mau a inga makua pipili re ko ferwa. Ai mata utia le tatou mafta. Kia. Bolu ta tonu la talan o fatu I ngi ko inga ki nga. So le he ma o. E mo mo. Kai o solo ka pare ni na rai. Ia. Ai fe mai Godfather. Ia kere mai ni no. Ai. Kere mai ni. Para ale lo minga la ba. Te lo minga la ba ko sole. Ba kiera ni le ko lo más. Lo mo lo. Yo na riska ka lu vai matua vai lali tu lo ana fer wa ima ko ke mai lu po. Lai mo italian. Pui mono. Ona vatas. Ne yo sifa ka ma so. Mai numero mako. O fu mono pina na e lo mi el mi e chu. Man dai fa fianga o le atoanga o le lima tausanga o le tamo fast. Ole batu pala very nice. Será pa sengele. A fetai ia le tosi sila mai atei na batulu. Ai markeke. So le okinga. Ele banga okinga ka ke momoeri. Ka ke ofu le to ke marolo. No, mo si kausa. Ko sila ka desi. Sila la ide mele no fatu. Lale moe vai. Sara, lale moe vai tono le ponto vai le lomlinga e lo ma ku vai misu. Le moera o cambio com a carne no rodeo. O tatu vai la ia. Ia wa tu muri atu ia le marosi anga o sunga kotfata. Io. Ole la tau fisiri mai to tele foi le fisiri mai wa piwa sangi pave ata kotfata. Wa me foi ki ka wa fa ngo pi ka ngai ai said aru tu. E que lo me rengo fefia. O ka kusa vai a Is que me toca falar uma coisa, porque tem me místico ora. Wa mo mai kom. Awa ona mo muli mai. Nga alu a petringa I wa lunga I le catering ai. Kiro kasi o Godfather le si ko na. Yes. Você vai me kangi. Ah. Nga lilo ko. Tinha que eu era como a music botia também como Ai vai lá muli mamai la ka ko lo mai misu. Anga o mai Ontario. Que não não nada. Bem vai ele embora se fora olha. Olha uma lá galera. Aí nem medo tipo.
mo inu si se fala ya moli ma tu fa te tele misuri le ngalo o tau Ya. te tele lava tai lo fionga te fono pula te bao loa lo fata ya nga te lea ya o sunga pristine atu lolo ya fonga fitalai ya alo ia mana yo tatou tina o malava le tautou lau tau swafa tai foi penina le au te oloa ia matou feloa i foi mana uso musika aloki Alokia. o spawn Breezy. breezy Breezy. spawn breezy ma tu tama sa o ai ko renga yo o pokaru Pokaru. ia o aloki Yeah. ia malita mo spawn breezy Yeah, armangai foi fai. ila marka mai kanga le o sa wilunga o generation Peter Yeah. lena le kama pa kama piska di fa Bruno ma sia le Kare ni ya ka misuri. iyo tau wakanga kai re ka le ka ki fiu su Alo. Por kai ba. Yeah, ai bang kare. usa ka i re ure ka re ngi ai fa tai tele fa tai foi ma tu ya la vea ma ya la vea ma le fio nga liru ba yava ya nga te foi le o sunga fa fa ngai nga sa fa ngai ma le tatu so linga nga te foi le petriaka ya tangalo sa tali metasi ma le fritua ya manisi te mo misi o tou suafa ya elisi ya matou ele misi sila se fanga le tua lo to wanga le lei ya misi o matou ula ya fa te tele ba te ele o matou loto ya Ngoni whalo anga kanga pe ala kai. ya misa e bawa se matou watana na batulu ngor tanga te tau o lo o pale fia ngai fo i a Missouri ma le tau o si singa o le langi malo fia le tunu le fionga le tu faiva por fionga le ngai tupu mo faiva to lo wena ya o yele le malanga mai sini Australia ya o le alo la vai fasingo ya uva fale alupo ya po mo mo su fo i ma ai ngai tu futa foi ya o lo fia ngai maritanga te tau ya le lana ma tu fo ya si ma tu malanga ya halo tau feoti ai da wadi i o faritua o le tau feoti ai na tanga o lantu so ngai biti a me se ho la ai de malua ale atunu ya Su baru ya. Se for baru. pa yo ele sa ero e ko so fo Fiku ia songa imse. Ya. Ai ko mo ya ya malu ya le na ya manu ya lo to al faiva war fa mai ai na le la ai me langi tau o le langi malo fia le tunu ya la fo ile la ai Samoa ya le malu ma so miti ya pa te te le mato wa ai o le so fo ila na fina fia ita to se tala fa va in the America ina o fa te ia le pa mai ma le mandu mai o le tala Utah ele maliu fasia ai po tanga ta vali nai fa fo se yo se tasi o alo le atu ya o failo na ainga o na yonalo ai o longa malawi loa ma e had walu pe iluma lona to mai tulanga o design and to ino la e ma le teu teu wino la e fa ona poni ia le sunga ia afa fola sa alu o na nafi ua u pora lava na nafi na ua manu mai le tala lea mea ngau te masangi le lei lava i si uso ia po si fo tamali le alo le tunu ma to wa o ngai pesenga ai lai kiki la pe lu e kau sanga ai langa fu lai te lo ata beti songa songa ma ta mai fu na le e make noise ai mea le aonga e ia yona to mai ma tu langa fa pe na ai te te mana tu ai la ia afa wa le ngwa le afa alu ia ai pangale ia mo moi ma manu le fati ai sau mala tia ai la uva va ia tu le tala anga o afa iana design ma fashion ma tu langa fa pe fashion designer na ami mai ai ma mawalo na bala ulia fai malanga i Britania mai le tupu tu mai tai a so fu Elspeta na malanga i tangata le e alwe ave nga design i o i lontona design ta tu Samoa o le urua i Samoa fo i le nei ua savali i le tau vanga tele fo i le Amerika le fa ing le fa ye ko inga design fo i grand designers fo nga le o i matau tau vava the first Pacifica in fact the first por Samoa kamala
ia ai pangalia ia ua ui moto lava Yeah, yeah. ia o le whaatamala ia matulanga that's the one project runway Yeah. that's the one project runway it's the biggest one of the biggest American grand design for ngale ia motulanga fashions ai sa vali ka meki pesa sa vali ka meki samo ma ave ia na teu nga foi lele i to inga la isis o se o to tonga fam talanga lea ai fa pe mai ia o le tulanga foi lele o le fanga se tulo ele o ia le target ia ai o lo foi lele te e atui i tulanga ia o mea ka upuru i nei i lunga la yuta ia e pe e fordinga mai la o ina lea a fia mai ai si atali ia po si uso foi talo fai ele purfana ele vea ele purfana ina ua fana mai e stasi o tangata ia o tangata leo te va vai mo fai tau i o tangata no o Mexico ia mana tuore vale tupuna i o le va o Trump mana iliko migrants foi lele mai Mexico ia pela ua tala i tua i stete ese ma o tulai mai ele fale tono ia mai siru fautuanga wa tatou whanono uma o le matua te leo le lumanai o lo ta oto le neia tali tu lo ta o tali a ua tele ia lona sau ia ne ua fafose i ona o le ase fautuanga e mai se tulanga o mea la whapenge kau ke o ai i meo protest whapenge i ma tulanga o soro te e ma mea whaikele mai se rua fautuanga lau sunga le ataua na vatu le tulanga o tulafono sunga le loin Ok, mau kwa kaka lang pa isparang ni si bai kai mi ngai le fa ke le samo. Ngau samo lo wale ku wa fa le fa langa pa fo kilo me kupu le fa. Ai leo como fa. Ok, o salo foi e skama si o afa ai aga vi maka po ani be vai foi me lo ku. Ya a fa ngai ai la fo ko. Como fo le ka ko fa. Ma lo le maka ku TV. Wa mele no it's a wrong place at the wrong time. Ia o mafuai ku langa lea. Ai o ke whamese foi ki ngai a fila forsa one of my classmates. Ngana kama lea. Kalofa. Ia, sai foi lo ofu sa su mai le. Ki ngā lea, ia o ke limasa ni afa, a mai o te ofu ngati sa ni lang kama. Kalofa. Ia, la ora kuko su e ofu ngai, koe ke wha lei. Ai, whafkai o mone foi a mongo pa ingo, mo so kanga ngo ka umai. Ia, whamese ngai a oe fila. Ia, malai ka whangongoa. Ma lo va te sunga loia. De pengo fie tu langa papea se tamli a toka pe papongang le. Me se lava pe papea ia le solfu so stangata lava i tu langa meni o solote. Ai me se lava pe papea la wafia ona o tanga no la malos. Ia o le atu no America. They say this is the free country. Ia ka kau fa singa pula le mo le free to cure, free to live, or free. Pa le se me fuli ngi Amerika ta penga po ke loise ku o ke makalas. Ia te aula ia. Because e fo I la to o te lo fo I tamata Samoa. They are very passionate. Uphold the rule of law. And yeah, fia lo fo I la ko fa unga akai ka I o ma lo le a fia fo I la ko malo sianga fa ko la fongo po right. Yeah, they have to express their views. And this is the other way of expressing their views, only protest. With great respect to le Congo America. Ia wa ia la uia fo nga fo I la ko friends o le afia I le deportation orders having Donald Trump. Be very careful. You have a president that, you know, he's doing everything for the best interest of his country. For the agenda, Donald Trump, America first, America first. So e ko sai lama protest ia ko pungi America femingi ka kai lava le o la kala ka mai mele ko ke ia ke ko ke lo afia ho. But if you don't need to be there, don't go.
e kakau anga mafau, because o i fo i le isi kanga ka leo ku fo i kama whai whakupule le vesi, because e kanga ka, the criminals. Le la kova ai, o ko inga situation ni e whapea e whaparo, e expand lo. Ia la amaka i lola e lenga moko inga out of control. A fi ai pisi nisi, ole intention la nga iska ka sol kula fongo le o baba ai whanga lo kai mia pai. Ka ei fale o loa, ka ei banks, o la kwa mongolonga kongu nga oi mei mei. Pa ele ole intention nga ko kilo ka kai o protest. So, o ke whapopo fo i le sangonga sunga ia le ata o. O whamai senga fo i le ainga o le uso fo le fo i afa. O ngai le I don't think o le mai e nonga mafo kaur mele la ako pula mai. Le ko whanga se, pa ku inu mole ali ia whainga ka olo whianga male ainga kemi. Pa o la uia fo ko ngai e fo i ka kou I Samoa, New Zealand, Australia. This type of stuff, all of a sudden, la ve forma ave le fuoka, pape le mafo le leima. Afa pe o se ngofonga masangi na fe le protest, don't go. A day or a week ke le ko yo, unless or like finger runga yo. Kanongol le finger runga, kanongol pule. How can I come to work pe o le ke savali ku ma le protest? O se fa ko nga because le ko finger runga mai ka America. Malo, ia ole fautuaka le nalo wa le tatou pukalame, tatou fai mafti fatasi ona ole ui moto lava ole upule nau te whaongaina, alu la ipiti. Te le lumana I te le whamanuianga, te le whaalau te le ina, ai me se fo i ole ingoa le le o Samoa. Ia, ma tatou wofi ai wa o la sa ili malo le ingoa kaupua lea. Tu langa fo i o tau whai ngā lea uso. Ia fa mafana le nga ngole tu ole te vai tu for ti na ta ma le fa le mai ma tu sa va ia fa me se le nga ngole tua pila por sa ia o fo fonga papa ia me se fo pa yo ainga ia o le la ngi o si o savi ia o mau te fo ia li po ia ile te pa o le la tu o to mai pe ia ma tu singa le la tu ia wa fo le te mi fa ngata ia o le si va e ngai nei ona po e tele fo ino mai me o maftanga ma me yo fa nga so te e au watu tangata fo i e tele followers. Tangata fo i e lewa one well known pe e kau mawhai e droa mai eile ko akele o kangaka e o mai ma tulang whapena. Ia upo le tudu e mamoe mamanu le fati e sau mala e tia. Ia, o le tau te whai uiu tā tatou malanga. Ia, hopefully fo i le tau te mawasi le taimo se sau ninga ma se vang whapena e. Tau te au wai fo i e peili tatou respect. Ia I le uso foi po le tali pe a tala fia ngai ma taimo tatou malanga tu ta I le vai asolo na lua yu lai. Ai o nisi na o nai o tonga foi le latest update. Tatou wafe mai rola ia le tatou fa msinonga. Au te lo foi o le news le tele tau tali mai ai. Po le ase o tonga o le tatou fa msinonga. O le na o mai nei o te lo foi ai wa share solo I runga nisi o tatou lungo le Facebook ma social media. O le o toro po le aso tae au. Sa toro po mai le tae au ana le la. Ia, ona I whinaunga loia le prosecutor leo ia pisi fo loia le tutite. Ia, na whapawhala mai la ia le tae au ana le la. E le fionga tamatai whamasino. Se ia ulia tae au. Peita ila I se otonga nei le auli. Na toi longo vave tuai ia sunga I cases ma loia ale tutite le tule ia sunga la ulia mali toa ma tono. Ia whapea malitua a leo. Ina ia tue whana nati ia tue fia whailoa. Ina whionga te mai tai whamasino. Mana o loia I le tau le lua le teimi Samoa. Ana le la. Ma o le whaila ua maua mai le tātou o tonga I whailoa inga lea. O lea lai pe ia tangia mai. O lea e nau le whinau o le tamaitai prosecutor leo po le loia o lo tu mo leo. Le nafo Strickland. O lo nau. E kusa pe ua pe ka kwa vera nga fa ngofi ua pe le mori maua mari le sa la to fa mo ye wa le taulia ya la to ala fo e mana o alto mai tai
lo ia leo e faa wa pea isi moli mau e fikus furu mon kupuia ma ole fo wa tangia mai usuile la ko kama au kureka sa tene au tu mari alela usau mari kau kasao mari alela u te fina watu le na fo pea tangia mai ole u fa au ku mai le ka leo tangata le o ala tanu po tu pola ala tanu le fa tu langa mai lunga tangata tonu le la vea mai povi e fa pea na watu sem fa ta wai povi ia o tu atu la fela fola fo inga ia la tu la vai le ai tu malosi ai ma tau tino mai ai tu sai e atangia mai ol fina o keisi pa fa fengo fio tu resi le fia sunga lo ia fa punga sa ai ate au o kele nga su wa mai o ele lo ia leo o fai ono le mau kongu mau me au mai le ingi evidence le ingi fa mau ngianga le ingi text messages le ingi meanga ko kupu pongiaka ai la akele me or kala le ke o mai nge mau ka mo le ka u e mo le mau o le tonga la na le ai ter sanga mai lo mo fionga te mai famsina ta tiato lo no inga le so tea e ono tien e ono foi fa go go por atu la ngale ya ama so ru fina ngala o ke le lo le ya sa ni so no finga lo le ile ka pule wa amba fe wo kili mo ma wo ku ya o ga le wo suil mo ma wo ku ai e o ku fo le mo ma wo le kom singa la ko ya ma isi va ngai ngo mo e o ku ma ai o me fa ko ye mo ma le a ku polo me pi me lo ko la wa i pa fa pe o na po fo a le mo mo ma ngi fa ngo me la mai po fa mo ma wo ku o si fo le ka mai ka wari sa o ke venga le fonga le lo ya le a le ka oska pa ka man a o fai mo o fai fo linga mai o mga continue mele o ko kongyo ia pe continue mele o mga e fai le mele o polo nga ia le usala pa pe me ku per malo a e fai le mele nga fa mele te ka pu wa o ke no ka wa o fai sa nga fai o pa fo ku me o ku pu le sa ai le tele sa no sa uni o le si vanga fa po tu le il tatu to ngor lipoti o le la wo fa be mai o le uto e fa manantu e le keisi ia kalasa na fionga il famsino mane lo ia leo le la wa e fai mai nei o le tanu le wa o ku mai ko waka pa i lalo mo rianga ye kilo ye tauna e selfia mele conspiracy ma me ai o fa nga it's only Marie le main witness so o le ale ka nga ko nga me ele o lungo me o fa ina ma me ngi ade o verbo lifa po le ro ye ko ngo ele ye se ngo ye o lo ke kau mako kau leanga o le Attorney General is the key prosecutor le an malo in every cases especially criminal cases e ka kauanga mai ia se whakongunga mai le Attorney General i le prosecutor kusai ma le processor case because o lai ai brief le prosecutor le tamini le Attorney General whamole mole amis te koe runga le whapai le constitution ai se ka koha aila le vaenga whakasi o constitution misa pa mole o lai sa ue le vaenga whakasi o le whapai pui pulu the Attorney General au le kāpinga mai misa the Attorney General shall have a right of audience and shall take precedence over any other person appearing before any court or tribunal. Kuso o loia sili le malu. Mai o ia fo i nga ke olonga officer fo e vakunga le approval in criminal cases in o meet le threshold. Wa mai evidence wa ia wa meet. O le a fo i senga unga ka inga o leo. And if I may take precedence le Attorney General there, afa apela o leanga unga lava le prosecutor le taminge e file case. Is it from her interest, for the interest of tulafono, or sisi dunga? And those questions kokere loka, but loka ko lengo manga element for last week or 3 weeks ago. Komisingo leo alaku fama kangale makanga bun. Laku fama kangale kumu, I don't know, I don't remember.
e kau interpret le whainga o langa mori mau. Ala ku foi la ia le superintendent, the same thing. Ia ke ula with great respect to le reserve le decision le alfa masingo pe yung ia o ko konga mai e la ko foi lo Samoa. A mafau wai a whapeo le ese interest al prosecutor or the government because the government or the government binary. Regardless o ese government there because o la ko o mai mo yang mo kanga kalo so lir ku la fonga nga vele le court fai le lo longa le court ma mai le determinations al court. A whapela o le ese interest al government il case ni. Esa o le yer kala le al case o fair ni evidence. These are all hearsay type of things. Wasting taxpayers' dollars on behalf of Malo, wasting police time, wasting the court's time and money. I le la kama fire track. Afa pe fui la lo fai mai la ko ki witness le Omari. I le wa o pa ul le mo Omari o nga mo wa ko ngai le o elo credible. A lo ko ka mo fisui. This can be considered contempt of court. For the prosecutor. For the prosecutor. Wala ngar vaenga le sauni le utu vai te watu. O le fina watu le keisi ele ai se kupa se tupola la tanu right. O la vea mai iki le mai ele la to conspiracy. Nga o Maria le la vea mai ai le vaenga le fasingo ia ele loia el keisi. Ele se ngo ala tanu o ia ale wo all of the sudden. Wa sau kupa ia la kangu le wa halu le o le sa tangi nei le tama ita ilo ia le o mai fa ma ngia ngole na va enga sei ton wa le lo isi media ngau ia paku ma taro sanga va tu se taimi se ona to ilo ai ale pi ko era ko ngel mele fa te ia era ku le nga fongi pe era power fo ile pe nga recharge le ma pe na to prefaces se si e fa fo winga wala tu la wa lu le atua ale la pe wat fa ko nga ilo mari alela koso mai ala tanu which is ele o yai se ngoa to pa ia la tanu i mori mau au ku conspiracy le faufaunga le fa ia la audi ele o yai se ala tanu nga o mari la la na le fa pe le fi na wai cases e fa lo le mele le no case to answer ole esa ol me nga that's very normal especially up there you say you know pe ole o ko e fa ma ngeng mon last week o le nga kangia mai o mako ile ya se kwere polo mo mau amari based in a mea avaku before the court o le mele nga ka o mari ko kongol ko that is o le mo mau sa o nga mari pa ole David ma mea uma yang provide le prepare de leo abe le o ia you know o leo or the prosecutor o mea uma nga o fa se so in other words mako ile ya se kuso well ese kwere polo le mon mawa leo and in other words you know in ese case there's no case to answer. Maybe it's never happened in Samoa, but we are in a Westminster system where the rule of law dictates, and also it's a common law, principle of common law. Because olela loke fa longa ko le kala ngo mai fa pe mai le kupol meli Samoa, wow, it happens now. But ava pe kupu mo Samoa. Ole flow menyo kula fongo yele kai me kupu ese me for the first time. I have a barely mole. Then you have to look at other jurisdictions, like some jurisdiction there. Well, first New Zealand, second Australia, mainly British, because the Westminster system had been drawn from you know Perkanias. Well, Tautuana didn't fire fast. Yeah. It never done before. Yeah. And anyway, and it happens. It ala me ala inga surprise makike ele ingi me fo penga. And ingai kang oil kala see you know one of the famous saying menyo pula fongo or pula fongo tu se asing ekuai ya le ai o maya because it always reacted me venga sui e fingo pula fongo makoi ka kusi pula fongo ngo vai ku societies ma communities ye protected pula fongo o sui fo o lo te vai tu le tonga mai le fam o kilo ya news update esa o lo te vai tu le medi mai le si tangata whatoa umanei ale latest breaking news mai ale Radio Samoa and I'll generalize that
mafai pe mai le fai li poki mai Samoa just about 5 minutes ago. O le ua fai loa mai e leo. Ua tongi fafo e whamasingo le whinaunga cases a le tutete. Ai o le a wha wau pia le case kai au. Now, o fisiri lai lo mafufau. O le e li poki uma mai uma ma o te rofo o isi fai nuso le lau te ripoti wa sa o ngā lea fatu a mawa se whina ngalo o le whionga te mai tai whamasino tai au. O le a ta oto I panga le tūlanga lea. Le manga o ia prosecutor leo wha au au. A le uf manga o loa ia le cases ma la tofu I team. Mai mau kai mi, it's rubbish. Le fo ia ripoti mai tau te vai atu le article lea nei la vale observer le fo ia lau te au mai ia vaenga na. A le ala oso mai le fai news lea. Le anga o le sa ua ia o le karango ma leo. Now, o ia se si o kau dictating a mai kua le case lea e pay forwarding mai even though o le makua whaka mala leo ia lako kapinga nga e pay forwarding mai already they already fai se fai ungon le po le ala. For the confidential or fai news lea. You know, E sau e kau mai. as a family at my preference in the case ni shut down the media. Because so far, o le contradictory o le poki o mai. E leo yese consistency a media umba. Ongo le yo le upu whawhengo fia on the streets o le melo ki isuisu. O le manga o le media melanga ia breaking news e peisin melanga whaalango inga ia. But there's always two sides of the story. Sometimes it's more than two. Aha pela, I'm not a media person. But as a lawyer, when you ask your client, o le anmenkupu, e ka umela le client saka ika ia le menkupu, then you go and ask the police. Tell me your side of the story. Ngokai loe lola ia lea. Le mea lai, wai o mai leo ma evidence, physical evidence. O le CCTV footage lea. O le kaimi lea. This is, you know, o le ale lango le fuai, po le ale lango la valava lenga fai lau client. And that's why we have all evidence direct o lau clients lenga ia yo. And now la, it's time for your clients to tell the truth. Ya ula waiengi because lawyers sometimes think like journalists. And lawyers use journalists. Sometimes they come up with pick up information so le mga mia because sometimes the information se mga mia e lawyer. Ele open gillen, you know, the other side. I'll just show the ladies ale observer right now. Le less out just like 5 minutes ago. District Court Judge Talasa Anga Antua denied the applications by the defense counsels in the high-profile conspiracy case hours after it was filed on Tuesday. That's the latest. Lono winga. Etangia mela lera fa ul fa le fa msingo. That's the interpretation so o mai ale atom sam. Al mea konga le lo ia view farkula tongo. Really waka kaunga failo se ora le ko. Aungi ko dikia. Pasami dia kom. Because it sounds like Oliala litigate the media ia case. La fia e foi la ia lea male famasingo. Onga o le wa ia konga kai fafo papea. Oh, le manga ia news lea and people are going to be selected. O le mea finga le fai kamini. They're going to be selective in evidence. Vai lo o mamaru. A lo fai mai vai sila som. So o ma foi la le sa langa ia mon mau mo le o famasingo oi. And that is a utter disrespect in the court. O mapo o le peo ai me ko le ka Yes. O langa o case le o le ko kongi ele malo le pe go sa go so o le ko kongi ele malo ia le fa ka ma le corrupt a le pui le me ko e la ko supporters ko supporters ia lo ia le pui le me ko a ko kongi malo Tanga ka ra fa ka ma corrupt e mele fa ngi asa o ka fi ele media because ele ako media ele mera ako fifa ngolo ko mele li poki me mera fi na ko ai ai no li poki ako mai fa pale ni mele ko fa kala Ole winga la le uta tulina le ladies le au mai. Le la ya tangia mai. O la wa ka lai te ena e talasa. E tama te fapsino. La wa te ena le taro sanga tu ale cases ma vaenga au vaenga le te. Drop the case pe no case.
o la lai fai mai lona fina ngalo le ufalia mai nei le article latest le utu ina mai Samoa observer fa pe mai there is a case ai madatua mai la o there is a case le ufua mai ei finga ngalo o kalasa o le mori mau lea kupuola lea la kangu right tangata tonu alia le onga povi lea nga ka ua Samuelu ila na mori mau lungo o le Tautai A'e ngalu fa kau ia nga povi inga se vai ngor kupena nga vaku e limongi ia o se tasio vai nga fa tau ini fo o se ona tolu a se tasio vai nga ave fa tau mai ia e povi o le winga la le tati fa yetu ai walanga o le mana ia la ia tiau and I agree pe no fa yetu I agree se fa ago pea le nano fa yetu se fa ago pea le nga ava venga fa se buku nga le au ma mai ai le o resi au vai nga ia fa ua ia tu nga mo ai ka ye ku mo but o le fisili lo ma fofau o le ala o aila o mari ma la kangu wa asa ngi la tu pola ya la kangu nga o povi ele o se hit and run mai o le afo ile mea la ama mau ile fa o le mea ngai ku le o fa kau povi o le mele le tele no fisili e fo i fa to fa inga le fionga tai fa msino you know ai sia oka se leva nga struggle mai o li oi foi o longo yo nga luma ku pai kanga ka uma ia nga ko ele ni evidence nga o hia sei la lau e keisi le pepelo mar corrupt ale o uma e nga le hanga ke nga u se ika koso mai o le ha se tu o la na fa to fa lai So Lelo Sangonga Zeta and I'm not going to fail away analysis the line linga epikia because only a few more comes in to my comes in with great respect to the officer from Sinonga. But yeah, interesting your point, like on race. If I call pop in my pop, I've a fair mawai the mailing of Aye Marie Masan. yes Because all me kongwa nga nga su e sa all me nga luva ai o luva ai ni popi pe nga luva ai kanka ale la fai mai le la te nga fa ka popi le pa fe ala pe pa pe o se kupe nga abaku ya ni mongi pe o me nga le ya ni fa makala ya o se kupe nga abaku se ya se still the transaction happens nga fa ka popi ele fa ia você wire bank transfer yes ava pengila o la fiola popi nga po fe o ile ye popi nga ke mi it's just a shamble and it's just an embarrassment for okay agree le ya I long okay lang ngalo manga ya ke I really want these 76 people to be understand because if I di lam yu kongole di nga ile di ikanga kangi ilumbar fama singonga and if I want me vangale as a lawyer you would be thinking you don't want to be a lawyer if that's how they treat the court. No, mako ai kusa mako ai solo ala ko vaile. But I want all the witness o le afangi o le stand. And second, I really hope and mafai sisi there are key players in Finland se from small can include malafiong from small ile pamasing. But that is their choice. o te loa por mele le ma fa o le tai fa masino ya te ilo ye wa langa pe na ta fa yatu o le foi au mai le reporti mai Samoa e le o yai ma se ngo ku pa ia le tanu right i key witness o le conspiracy walanga o le morianga le ave le fa ia la auli te pule ai o le tau pule e fa fause mea ya afia se kangaka ai o le key witness le yai lungo nga mea uma kuskusia Marie le ai se ku pai le ya sorry to bola ala tanu le ai ma se nga ka fa penga ale la bo se tu langa le wa te totu marolonga te totu marolonga ya a foi mai fa go tatu wa faʻasoa ya ma se vai pe mo mai ngisi audio walanga sa fa karanga ka ku pai ko yo tu bola ala tanu sa o fa tala no ai o lungo le prokalame ai sa ma phone call ina te mi fa ta o mai na o fa tala no ina ya Samuel sai foi la le audio no utango record le le ma wai le mata no ngana la ina sa no mai te e kupu me ngai le ma sang e le hit and run mana me uma pat ka ko mo ma lo a foi mai te fa o ta su program SMI
o le atu o lo feafioaʻi au kilani i liusila e tausaʻilia ni la e Samoa mo so se faatasiga e ala i aloa lanu ese ma mitiafo faapea laʻei mo tamaitaʻi ma fanau e tasi lava le feleoloa i au kilani e te maratuaina le Eveni Pacific New Zealand i le Auckland International Airport Shopping Centre no mera Tasi John Colton Drive au tafatonu le vole warehouse ma le Countdown i le malaemalele le Eveni Pacific New Zealand. Soifua manuia malalangi ma. O loo ingoa o matai'a leota sinau mea tau whao. O a'ua lo ia Samoa i nei le mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai taʻawale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia e le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. O se au nanga vave, te whaatutuaina, a wā le lafoina o la container, po o so se whaamuhori e wā inga i Samoa. Whafasautai wa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quickfreight, au nanga vave, te whaamaria lotu. Te mura wati lea ua awhatonu le itulai valu le tautua le Blue Wave TV mai California Victorville le divango le afiafi ia a iere manatu ua afa le itulai tolu i New Zealand afa le wha i Samoa. A o tatou ngai le mata upulea. Ma o te manatu fo i rau sunga le loia ma le sunga le ataua. O le ale a whaun, o le amana ia le ina ia wai umatu. Now, o le aso rua whina ngalo le vaenga le wa umai nei. Whataua le matua fa umalo tono mori mau nei ma se au mai po fe o ye mori mau a tupu ola le tanu ai hopo fa ro longo mai kupu ola ka ngur ke mi nei ya na umano fa tala no ina ia Samuel o le tangata na so ona reach out to mai tia o tangata so fa ya tau ofi tangata le fa maro malo anga i luma ai le ai e au nga piu masanga fa mau nyanga o le si mori mau le afa pe o fa tapena tasi le waste of time le ni lea i tau ofi o le tangata tu lou pea se o se eva po o se ai whaia vai si umu. O le tangata la lea na vili mai a te au mafai mai o lea iai rika ngaka si umu a suafa ia la tanu ma tupu ola le matai tu lou suafa e whame melo ai sa Samoa ma ngelu. O le kangaka lea lea ngofo kongua whamai o le tangata tonu a lea e ana povi lea ta ua le mone mausa mwepi o fatulo le ave ila ungu mena ia la kangu vidi mai. And this was 2023. Kwa umanga yeah, te utua umanga on mori mau samweru runga pokalame. Vidi mai lori tangata matala noa. O tupo le le yar makarangwanga. O tangata fo nga vidi mai. Tete vai atu ele i ka ilo ai patilan tala noa ele o affiliate mai le pokiki lang karangwa. Na matala noa le pawala ofisili. E tupo le hit and run. Ofisili provide le kala samweru o le ai peko samweru ia pia. O lola ia le tūlanga i po video te whaia tūlanga ngō kango record. Awanga i loro kanga kango recordinga. Wa ika ka maro ke mangkuanga forfolanga mai nga message mai la asua o leo langa ngō kango record le mawhata noa nga. E ko pola. E mawuntua lewa maua mantua le mea saoanga lewa mau mai. Muri uso kiro muri ane la tau fe ko mimilo a wa ngalo ya wa ya ule recording na officially ai la i me ngala ku Samuel fa ka mai pofi la ngo nga iyo inga ya te una watu Samuel fa tau pofi ya ke ya ma ngo nga iyo inga fo le kala Samuel fo mai wango fa ku ngai lo fe nga me ku pe Samuel fo mai ya officially ko ya fa mala nga ku pe nga mai yang kamari ya pia Eli kau se ko pli kau se ko e le tau mo dua tau sanga ma tan no nga tau sanga
o le so ka ngoi faile me o le password o le faile ngole ale iCloud o la iCloud o fi reopen le iCloud e mawaloa o mo nga lo male audio le te to su na o se fenga le matal no nga matanga tala a fa pe fela e fa fo mai o le fa pe o mo mau tama ma fa e lau ka de record ola ale tan le kau sa vi ka ale ya o le recording o lo fa pela tango na ta usa o le wala ngai te ua o fora si me nga la fa ai ngalo ya o ngo recording na te sira fia ta fa yo e fa fo mai ngai ke sira fia le ya a wala nga na meli mai wale fia nga ka malo ngo ka e si por kala me no tango ba tu lunga na la tala si nga fasilenga ai vai na le meli me ka malo ko mai a sia ka ki roe ke far pui leo meli ala nga e le va sa authorization ngo no ale tala no o mo Pero kau sa ba erde. A ese verán cargo el boleo. Que se va muri ane. La o faule me muri. A o palasiri me mo kai pe ya mori. Ko sa langa original an muri mo. Ai muri ane me le fa. So o le lana le no ata tele a mai ngor kengi or kama mafai a fa fo me foi prosecutor leo. Le na o te ofu wai a ise me o pengifiki e nga for kele o ngupe nga kongi ngai me ya ki nga ngai lo wa kang fa uma ye pe asang fa ya si ku fenga le o ko maka nga le ko uma le fenga ni kes e di rupo tau ma fa o tau mana o ia prosecutor se ka umar pa roka se ia peli mong i pa roka le wa nga ngo fa ya awa anga va ve drop ngai ele ele ku pa nga ngoinga e palasi e ro runga mare kangi Maule ole tracking of ila le mon mauia. Kuso le la aka kuso le me vanga le wa kanga uma mon mauia ko ka urkanga ka le mari wai ku wa. Mai mawa e mawa I ma hit and run. Yeah. E mawa kuso e uma ifo ole family conspiracy. Ba e uma ifo ngole outcome. Ngan ko avier ko file se application for hit and run. Ole outcome le la ama uma mai il case le. O mori mau uma ko ia. Kuso e uma ele fe ka wi fang ko. Ele conspiracy a ficar usando foi le I mean nga fai ni fesu ya ingole povi mar ku pe le mena nga mali wai ku eno e can be apa per kala le a thing ya a kupola nga fai mai ya o le mai sai mo lang ku pe nga mai isiang kamanga ya pi elo specific la mai nga e sai me le fa pe mai yo job block li mongi mai ka po ko sa e sa man tua ore ya inga sa moeru mali mongi nga fai awe ke ka o ises mana tua la o le ala fe a le anu sa mueru nga ngale ngori mongi mai le kupi pa wale me yo kama mai pia ai pa le me ha ka mai po ta ko le ba le la tata e wa a ma fo o le ki o le mali ku and o le incentive lenga ave pe ha bengila o le ku pe lenga ya sa mo ku nga mai limong that's the incentive a silence I Sam it's up to Sam how he used that money. Yeah, that's right. Awa vaku walu susungu iluma susungu wa ku pe ele se ya se le wa waku sen pa ngalong ma fo pa ka wipo ma faingi fo oro long ko ele ala se ngol fa ka ngo po bi ma fengo ngi fo long ko ma le alu fa pe fa ka men pusa sa mingi mai le fa lo pa ka mai ka ngale sa mai le fa lo it's up to him ale la ko ma fa ya mai solve the conspiracy charges here molia in environment. It's like in all honesty, it's out of common sense. Le applying or kulafon. E kero ruari. O le wo mo nga fo le ke au ya o ro me le mai mo mau. To remove all doubt. Yeah. A mai mo wa langal fai langal furia ko le ku ke su wa ngali a fa mai akale langa isma ko mo mau la ko mai. O ko me fa la ile e kia o siri le mo le fiku o le fai uma mon mau kusa pe le anga pe sipa pe maso supa pe sipa a mai pe in that way ele ko ela se la ko excuse me le pa fa yo o mar kai mun muri a sue le funga le ku ke ia hermano a lo vai fula o mela le on kupa a va pengi prove sa o molia vai ngale ko they were all appeal for imprisonment, however long. And so the case is either ma law le prosecutor, if I ain't a prosecutor. In other words, ma fai foi ma law le defense, if I ain't a defense. Afa pela ifo o fuli ma ko ngore.
ole kau a kore case ngi la foli ngol taxpayers. Yeah, malo. Because o inga mafai nga pala ye legal fees al vaenga le kaunga kongi mayo. Because you guys bring in a like o se case ele ingi merit e charge e kanga kangi. Mafai nga la kola ya pole le legal cost kanga kangi. Plus ela ia lea. Male fale anganga o kamari yang ngi kanga. Ai le ingi evidence. Ela ya pole taxpayers. Yeah. Hopefully ele o ko kulanga nga pe fa pe ngi ke o fa ya inga ia le malo. Ai fa pe lo le ku. Ia fa manga. You know, it's like now vela ko mai le hamon. And it's not justice. E ka kau wanga ko because ava pe ngi la e fa pui e moa ma fa maungia. Ia mo yanga ngi ko ngi ai fa pe mai ngo fa pui. E ma fa nga fa pe mai fo le ku fa manga lo le. My interest is to solve the case equal. Or ko ongo yes, they are before the court for morianga nga mai leo. But I hope ele mafainga ka fanga lole le mali equal. But ole ala ya tangia mai wa afai ole wa inkalesi isa wanga talasa de mai le tustu singa ada observer. Fa pe mai. E yelo ngari kongunga te sa case. Ongo o mai si muri mau ye muri mai. Maongo koe afia ia le faufauma. Ore fisine lai lo mafaufau. Lo no wingor mafaufau re yei kalasa. Ore kalasa mweru ile kupere nga vaku ya ye faka woi povi e mai ya di mongi no winga nga mai ya Aunty. Walanga o aile le fa tau ye so o le fa kau ya Aunty. Ele o fa kau ya di mongi le mele. Le foi la amoro au ko aile o kula ya se di mongi runga a ori mongi le sile kangi. Le wo mantu lai mei te. Le wo mangku rai longo ai kolu ya di mongi kang o le winga la fam talanga o le a kongula le point le aba ko kalasa wonga believe by as a judge e yai le case walanga ko pa wala le mori maule ale ka ka mai nga oala kangu yang povi ai mana tua o le city o le ale connection oala kangu le case ona ua e Samuel ngalu fa kau povi ile iva afenga au mai ya limongi ole pere al mele ko ka visidi ko nge kinga li la sunga li atawum saw a faila ole ua vaku e kengele ole na fom fa pe atu ole si mako kama le mo le mawinga ngai ora kan le fa pe ma yo povi ma ele la psem bo ke lo tinai ro ngai ele la psem mo fa ka un povi and so on lo mo winga la o kuor melia ole ka fa pe ngai la fa msinga ele avea foi lai di mongi se kupe ya Samuel longo winga ola auri nga ver kupe ya Samuel amen o ke ma fa wa fele solo ngi ko nga mea ole o moku ese Marie ole possible le ka ka wa nga ongo fa maungia se fa nga o Marie awalanga e kele ya ku so kanga ole hit and run Marie mala auri ise fa nga ngai lo sem i vafe ma povi oi ka mo mera ula ka leve ya lo que it makes sense. Ele se o kanga foi lo que fa ko sem i vafe povi markang o fela yo so mai la auri mang fau ngai ka ko ina ma fau le karia ngai kala sare mea. Well, I understand the medical asiata, but I also respect le le famasingo e pesi le article observer, you know le fa mai wa e case e kama fa le famasingo and ele ka kau foi okay, I'm grateful ole vai fa pe famasingo onga ole mengi lo ke ma fo forward o moli mau umaya e sa vale hit and run. But they ekakau appear numa famasingonga. And in order for appear numa famasingonga, carry on the case regardless for the personal interest my legal interest is carry on because o idela nganga mai ni parpala. Ele kanga nga vengi. It's like lengra be ya kwa. So it's a waste of time. It's a disrespect to the court.
o maka ngā fo ia le ko ma moni mau leo singia por kom singa malang vaenga lea pa okay lo le fanga nganga le i ma fo fo le prosecutor tingau pe eu ia lai te leilan pe lai mo ma ai Malo ku per malo. ai fingau pe Interesting for the kind of case for bring it on. yeah Ele fa foi case. e mana tuku sa aka ku se siku o le vai alo fa fo ke si le o minga sa fa im fa nga ser fa masingo mo ngofo mai mo o angong New Zealand wale banga o le le ta alo tu ke si e la do tilo e mo walunga pe a se ka lo fa masingo ana ko vaso a ko e ko ki foi ko play to te ya o maka nga te te ya o le si va nga lo te va ye toi lo sunga lo ya ma o lo ke va ya ko le ama ye tangat e pei wo o le mai o le au fai news ya fa mai o le usu e leo Samoa pengi ke si sa o ia lo ia Oh, gana ko fe. o le mai nei la vetanga te fatal no nga lava le fai ma le ke fai news me sa le mai nga le radio a o le la e pe fa si de ko ka le New Zealand pe mo itala ia fa pe mai le ke si oh man a le la o sa le tali fa pe mai sa o le wa vatu ele ke si o le si ia experience o le si ya lo ia na like ya wai fa maka wa tu matu le me mo ye o tu mak ke le lo leo le kai mi lola ngi afa pe o wari nga fa long kala nga ka usa o ia cases and these cases need to go to the Supreme Court take lo me ra wa le ma fa ki ya le te va do ye le fa pe mai o le ofisile tu se manu ya mai na e o le fa longo tu fo ile en cases ya le fa mai le en cases e fa mai o man so e longo ku korma a certa maneira are they lawyers now I have to defend the profession yeah ava le ana wo so e media's need le wo so e le au le ngi fa longo lo ya le wo so o ta te ana ka manga se mangu ma vingi maina are they lawyers do they understand what requires to become a KC like a ofisile le ya le ka ngi ai le makua i mau wala lo mela ye le vai ya mai le ofisile tu ia pe mo i fa mo nyang ofisile tu se man o le fa longo le pisaka kai le ngi cases Kwa fa ba eso le ko nga. ava pengila tu le to nga fa ofisile fa pili o le ngi sila se mangu ava pengila e take e cases ngi ko nga comments fa pe seriously e su a KC ka pungile le ki o sabu se wo manga ia funa because this is an insult in a profession like ai vai ngi le lava ku fa ka inga vai kai mi o John Key ngamakua I fight dia Judith Collins keep le honor honorable and kangwa ia John Key remove why o title ni ele song avesis honorable e pera pelo we means ka even for like mini cases not every lawyers e song ave become cases e ia fo ia fa masingo ai le cases uma fa masingo lango ko finga ala ingako ai vai la rola ko fisiringa ai vai le tali ai vai fo ringa mai nga fai su enga na fai su enga mai na sisi la vele tali le fai mai ia ai tali mai na e sa fai anga su enga au kango ku kormo vili ni usina mo ni fa mo ni anga pe oni ke si lo ia pa langi na au mai ai sa le tali e experience le lo ia di ai na or senior lo ia mai ta because those other criteria mafai nga ave le title le ngaka it's senior and experience if I feel like le cases nga e kamo fight I probably serious cases nga kamo fight but first of all they are lawyers o te fatura me o ye su enga I hope ka mo fi ba nga le race law ia cases ia Samoa le ka fa le nga media ni ma melo kom fai tik behind the scene O pere fa sigi pese pelo e polo ku pele. Sorry. Tu fa ko nga benga lo per ba nga ringa. Suru ke fai ai taina nei ya ku lo ke si pelo ya e ku kusamala mana e pasingi su enga yo fai ngai me Ka ba le ka profession so. le na tau vale toi fu ma tal waile su e va Ka fo ya lui so le mer fainga alao ya ko nga ka penga se mo mo mai. I really hope the OKC file defamation in the Samoa New Zealand. And honestly, they will shut them down.
Ole ia lo te fai tu. Wa e sele mea wa o manga su e li mea sko ingo fe pule inga fai. Ale wa fa so su inga mengo o marta pisa me le ni keisi ia. Aula walang ino. Aula walang cases. Aula mala foi la. Na o le fai la garu. Eu ala o garu fasa la o le. Kamo fai so. Wa makua i. Tato va ai tato le ia wa e sele me wa ia. Mau te lo foi e fou la va ai se fatu la tana le. Ma tua i fou la va ai i le swinga o le pulenga le radio Samoa. Compare mai le taimi wa uto ia fe nei la tana nei ali ataua. O vaenga lea. Ska mai kai mea kau fe kusinga lenga kau ofa nga itulango malo mfainga mame Samoa. E always a te to si la to melo tu fa wo fainga niusia. Wa le to e popole ia. Langa foi ma fu mai Samoa le mela tu la i mai fo ile. Ia. Ele tatire to fa yet. Fa tu langa la wo ia fo ile wa le uso le ole pule yo le kio. Iyo. Tu sa wale mautonu male mawa. Ia ole me foi la nga la wo le mawa fo ingi kulanga ngi fa sala longa ma. Asa ma fani nga monitor le ye me fa pengi. Yes. A beso yo fa feringa. Mo fa ko. E kau ki me fa pengi a wani kau le nga le kio. Ole respect yo le o every lawyers e kongo o court. Ole respect ye famsing. Because o ingala hold ile integrity of profession. E melang yo KC. E o ai famsing. You know, e local makwa I abbe la respect because ele o famsing o mai ole position no KC. Mai ele fa pe fo famsing o uma fo KC. Some cases extend an invitation ale malo you know a male expression of interest e them famsing. But yala ko is not about the position, it's not about the money, it's about upholding the integrity. Mafa malosi yalesi amole ole ko, which is defense. Yeah. Baila se vai lau fai news sa. Yo le fa fonga mai fo ila te ulo ngal do fa tasi de case le a fa fonga mai. Fa ilo a ku case. O le u fa su e ngal vai ngal le. E pe fa ma po ila u ngi lo ia po ngi case. Iyo. Mo ese enano fet. So wo ese de ore wo i de a. Se no le vi. E fa ko ba so ke dio tala boa, no ba so ke de video sa. Ya, ole tulang ala tato ole sorulu la lewa a so tae wa ole sorulu tae au in Samoa. Le la ole a fa wa wai to lo longa ole fa mastonga ne. Ya ma fa wa wai pe. A ole me manino no vai ole fa ta otomai. Ya ole u fo ya mo le maua maria di tulanga. Ele I fau mangola. A kiria mai mari. Il conspiracy ma me umangi. Ole ala le si me le fa mo tele. Now ai se me pique foi kalasa. Na fe kula kala le. Tu lo wa you know respect for respect ali sunga lawyer on tu langa profession. Ka o media langa ka ko we e ka ke levo fa kasi fa msingo. Le la wa ka kadia. No le am le o media. It's a fofa yeah state only. Le la ka karango ku ka kulanga. Ai se me pique foi le fionga ya talasa. Ianga fa ai unga le melea. Ia pike fulanga ole ua fa asau I lunga prokiki o rauwhi fea. Ia. Uloua, upu sa o hamaru kokimu. A iai la se mea ole makai ku umai sa moa lau fa unga keisfea. E maku ake le ale upu ia. O nga ua sau I lunga lau fea au. Maka alu prokiki palpala a o ia fa fea ngai. Ele ka ngau pelo ho, pamainga ke lo ke le lo lo ka mo. So already wo yelanga. Ora le na tonu la. Wo yelanga le fa ko ko. Maka ko le o le fa pengi maka ka ngaka ile I fam singo le. Te ele o ile alol tatu trano walanga ele miri fo inga ia favor mai ai. No. Fai le mesa. Yeah. Ai yengi au me fa le sa o kupu. Ya. Awanga inga. O lau fai fe au le o makua campaign le o kaula mua mai campaign le HPP. Lono winga, ole ke le yor fisidi le fisidi ngia ngai ungo ngai mea. O feka o koe. Ole winga lana. Saulau fai fe au ka umai le mana yor. O ia eri fa penga ka ule fasta la ngala ke roi paudar pa ki fa ngo fa penga. O mga sau ka umai le mana ia. Ia or ka ngaka le veve si ngai le hit and run. Li mongi.
A le sau o loker case. Le sau o sa fa case. O le ala le aka le vainga Samoa de melia. A fai mo ke o yo mako mafaufaunga. E le sau. Conflict of interest. E le sau. Kasi nga mea. Ai a kong o se avango le leire ni. Le ala wa le atua. Si e fai ia ile me sau. O la wa kala. E ngi va nga fo yo le fiafi. Au tatu ye case le. Ya, haisi si vai ngor case ai wala nga le la fa au. Ya masi tatu va ia tu sau or to ngor vi. Mo si ko le ko. O le mea ke o ngā lefa mai o molianga le conspiracy ia. E vai la kamole moli misa wako le fiao. Se kua e lunga le Crimes Act. Langa le whaka constitutional i maum. Crimes Act le vai ngā kulu walu wha mole Section 38. Wha mole amisa. Okay, interested in the conspiracy. O ngā, and correct me if I'm wrong, le whanga. Ngā whamau ngia ngā ye whanga. Nau whamau. Mangkua la. E conspiracy for. Le ye le whanga. A oile ngā whaakongo e le whanga ia oloma lau. That is a conspiracy. Lali. Kono malu lale conspiracy to commit an offense. A person who conspire with any person to commit any offense or to do or omit in any part of the world anything which the doing or omitting in Samoa would be an offense. Commit the crime of conspiracy. O le alo e whanga riskanaka. It's conspiracy, o le la kam whai commit le offense. All offense. It's murder. Ai lea la ua e kam whai, e whai maurwaenga le kam whai e awangi. Le molianga le molia, yonga whamakalanga sana nga whai e relate le kam whai la uli maurwaenga le e whai ni molianga. A o lewa ye le whanga. The evidence, lawa admit, sa ye le whanga. E kasi ala ma fu anga e ringa e kama whaanga le whanga. A pa mai lo kama whaanga se mea kua o lopo, se mea ola se i baangi whala kia. E ke whaanga se enga lo le whanga. Longa winga wala e alu e whanga e se kangaka. Baangi ala kia. Ai lele o ma whainga chacha i ira kangaka nga whaia sa me ki alu ma le whanga le. O lewa ye le evidence. The evidence is the can. And the can a whaanga le whanga. Longa winga la whaanga e whao o ise mangua po se oki se kangaka. According to Sam, ili whakaranganga masiaka. Pakunga ia lue, ngaka pale inga ia olo, malauli. Lea la ile oba ai, ili whamasingonga ile vai fo, ile vai fo le prosecutor, ile kauma whai o lea nga whakongua Sam, e whakaungu, le sori kula fongo. Ai leo o so e kala, ai lele mau wase evidence. Ele o ye se substantial evidence e prove it. E se le vaenga lea. Le wo man muli mau Marie. Or kana Marie, yes, I was there. I lela over my or so enga popi. Ako le mea ngā le le atau msau ni o i ngā kongu lea le ngā ungi ngefu. La ngā le tau te whaitau watu whira ngā lo talasa. Pa mai she can still see there's a case. O lea lau ke whasi. O lea ala so ka ngā whakaunga o povi. Mara kau pure ngā la auri whe pure ai ma mea umangi. Wa, o se fisi fo ia kia o li sau. O lenga mai lunga te si le warren lenga su e whanga. Mawala ia whamau ia ngai whanga. Le fai whamau ia me ngai whanga, whamau ia me whakau i san whanga, whamau ia i o whanga ngai kongore. Is it possible, ke me anu su e whanga lea, aere i ori de keisu kwa. Sinso lewa ke le me iau sau, e whamau ia whanga. Al mea kongo ngā lea lainga ngā whaila o kala ke mua kia. I am so interested in by the case. Amai umai lunga ia kangaka koni mau. Because o I lea la a makai longa reveal the truth. Po ai ngā, o lawa mo wale whanga. So, lau whela wai ai whama manga ko, le mea ngā mai e le whanga. Markangaka ngā mai e le whanga, po le mea ngā whakau mai. So it's just a matter of time where e o mai loi lunga kangaka ia. Isi mo le mau ia. Tik foile si box. Nga prove lola ia, kan whai lola ia le, e prove le intention. O le ame ngā ringa e kango abir whanga ia. Lesi mea lau approve. Lesi mea lau approve. O lau approve, ngā lulu e sa ema leo leo. Kasi ngā mea lau approve, len kau e kupa isa pagi. Ngā lako manga kua mea umaya kau e Samuelu i langa mori mau.
a o inga whaonga ia leo e aru ngi me fu ie whai niu rau langa ku se aru sem whakanga urau la isai o urau ba langa whaonga sem le ngana nga e aru sem fu ngara whapeo o le fiero e leo pesa o lai pule ngi mei o le wali ia le masarumia o sem la le whaonga kama fu le ka ue red le red te alu e wana nganga pa ngā rurere ska mo samwe pe e ka ngā ru fu le join eva ula ia mamaka ki o masa mo o ile rio masta afa pe le lapsa mo ka ko le e ka umo masta e kilo le sa mo po isa o le rio masta le ka ka out info nga le mo mi le o kele o me se mario ke se la ke mo ko po i ska ka ren ka wa ka o ka ba la wa lo fanga olo ia le la fo ai bi ya olo e fa la ko e ki le ka ka le ba olo ma ka le ngai fanga ma le si fai pule ma le si fai pule lenga vili ia e o ko yo e pa me mo fa ma ngi fanga o me konga le lenga fai lo kala e esel pule le focus nga le prosecutor ma le conspiracy because de que fa ma se fanga que ando que fai reports le fanga que le fa como fa la which is the crime ai sila o ngo fesiri ya Samuel mga kuwa mai i nga wo fa makala kamera Samuel ya e lua location ya ka uwa e Samuel nga fa ko nga ya lu fanga ya lauli ma olo momua o ka me singa now remember anga kupu me ya li atu o lo ki Samoa mana tuale te mi tonu ale fato a tala ile ko viki le opo malanga le na malanga tuale tama tai pale mia i Samoa Jacinta Ardern mana tuala sa ye le function sa fa ina tau mesinga pe ka ila wale kupu ka mesinga ai fa ai o le function te le nga fa le ava yu ka le proper Louis Stevenson a location nga lua nga fa mai Samuel nga mua wa ko le fanga kai o ai ke wa ku Samuel wa ora nga haru Samuel ai la ku Samuel e too crowded foi le mafai nga ele ise me o la fia me o ko fa ko nguro la ia e alu la fanga yu kai vai lima e Robert Louis Stevenson le mo ke ko mo mai ya mana tu fa to atala na media le mo ke ko uma ya male malanga foi le angusi anga ko pura le me nga o sole o le foi la fa maungia nga yai function nga ko pe ka ngongi e se so ole mo mau Samuel awa anga fa sidio ngefa pe Samuel ya le paki nga la uri po i mo ka Samoa nga i role ya mo wala uri mo ka Samoa so skem but he identified two major events i location nga ye dua nga happen events nga ele mira nga ko ngo ele ko mira nga fa ngwa le fa ye aquilo o que ku sa mal bele fa no la ya nga e fa no functions functions kusa o function lai pisa o I think yero nga kulo ala kulo Samuel ya le ise me fa penga funga le lawa mangkuala ole alu royal out wa ya o ma ko e se ali me sa ko nga focus ai o me fa nga se wa ela dunga le constitution misa fa mole le bang fakas o me fa nga la mo mai fa ngo lo isi because le fakasi le lunga ko misa fa mole attorney general sala kitnela na le si the other way vai le vai nga ko lunga ka het na the other way misa alu ya vai la pui ko attorney general bu ya na het la ti fa mo misa ngai so way the attorney general shall have a right of audience in and shall take precedence over any other person appearing before any court for tribunal. Kawing ngayon mele simple. Aka pero la yakuli attorney general the case like before the court. O fale kong. Movin. Mai le ka fia for SSC le appeal attorney general so se case. O langa ia right le of audience. Mai la pe la ku falongo ai la elif ko. O le attorney general la kongo in sabin. Ma fa kongo le prosecutor. A mai fa for case. Onga o me vanga le esele o le evidence e prove sa ka pule fa o le oki which is the highest crime in any democratic country
mera. Ai le ese le focus le o le su nga kala. Su nga kala nga ai le course o le tef. Po le kanga kanga responsible operating o ka vale po le whatever machine. Le nga course le tef pai ku al. So o le kau mafai e twist whamakalanga i ngai awangi i sao wai le mera. Ai wanga nga i fo i kanga kaula i le intention to kill. Langa i le weapon. Langa i le person. The weapon plus the person. Pau wale me ele executing or the action because la way ele take ele yeah ele pressing le trigger but la way ele take I say ele intentional kanga kaning nga instructing nga yasan ha olole ki ai mai which is the highest crime in any democratic country so ya kia u ole o ke fango ngoa o nga lo ole le case le ko ai saka kau la le official lawyer si ko fai suenga mafai suenga run the case debate ma silo before they even take it to the court ole ama ko imakanga yale famasingonga male markula fongo samo malo apa pekai fo o fo ole anu se mo kelo ai fo se set up ni mo ngi mo se po mo ro me ya se mana tua mai ole melia le taua o ke loa ole ele nga tole nau pe fai sem pe le fai ai nga mangao ye se me nga ke holding ai se me o ngi pisa se mi nga hit and run mana tua mai or firo inga mua i va fenga ave sa web firo inga ronga lua li mafe a lua fua mai o lua le e tau msau ni le mo lungo kupi or taiminga la kama mafa sem ele ka miro limung la ule kil al watu lo samweru le ronga ko pa u korsela wa ka u mai pai mana tu e mai mene se nga kupi anga la ku kau ave isi nga fe fa ku pay for nga ai ku sa la tu i va fe mua lima korsela la le nga ve no mrefanga Wai le aver fangar kai mo lima fe ele aver fangar kai mo le iva ai ole komselau ma ave ro mrefanga ma fai ro mremele so in other words ole wongo fori mo na ko e pingi sam e mo mai la fai se me foi le e halu e fai tu lo pe alu fai pe le fai pe fanga pe la ve pe mis ai nis e ke pisa ro nga ko ngwa ku so ole ku ngor me malle no ni mongi ala kwa se maru para nga po aru ya ter ma wai langa mene le langa aisa urong vai lai le pinga nga me nga i lo hai di mongi waru fanga yo raid leo ya ter ole raid nga ato fo i nei tai le raid nga ol fanga nga mau mai la au ma rosi na mau na be ese mai ma ngai meu pai pai u lai le ele ye ngi mongi aisa ki kele nga mau Alquiler, que isa. No puedo fangar fe como ver fangar le pe fe mo ya ni mo. Foi la le winga na le uta fa to la uta. Wo sila la ia le la u fai ngai ko inga me fa pene. Now, se tu foi lunga ia e au nga le wa le u ka ngoi va tu ia background singa yo ngai ke si ia. We foi lunga sunga ya misa. O le la tu foi so enga ku ko la mai tai le. Wa be na le kuko. Ia o foi Catering la le le e saulo na tulanga ai ka wangi ya wangi io lai o ngai ko ruari o le si la ia le sunga ia ka ku kamau Richard Richard ava KC Richard is it merchant is it merchant or merchant ya ke roi e nganga le ma mai ko ruala na ngai e mama terminology e fonga no ia para kalafong ai it's an insult il professional lawyer o le ando ka su ma se me ole o fama kalanga ia la kom fai approve pe on KC mo e o foi lai fa single lai Samoa because so far Samoa hasn't even have a KC as yet e ko kele foi lo ia lai ni sila Samoa but
O I la ako sale frictions between communities, societies, and the profession. A ka o se profession se mga o mia ka kai mi piko sili anga leanga, o lo ia. A ka o se profession mga o mia ka kai mi ke mai, o fo ma. Leanga ke ika loa e kango fasi se ngaka, ia ka konyu sila. E moria kula fong. All of the sudden, no e mafo se lo ia. And o koinga approach la le va pe o fulan mele o lo ave ka vale e pe ua maua o ele lengi pe polo ka vale and everything in New Zealand you deal with the law. Ai le la wala ko fai fa makalanga fa pe because we have to protect the professional lawyer, and ele va pe fa fo se siku. But it's my position. So Yes. but it concern for the insult to professional lawyer. I concern for my kakola ko the code of ethics And the media. The media, Yeah. the jaws. And those code of ethics vayangi sa ngolo lo sungali ya ko. Okula fongo. Yeah. And okula fongo yo for ilale media organizations ask a lawyer, please help us to draft. Avakule draft ko meva pe sui mele. And ava pe ko nga attitude le mai ko nga media person ava pe. Yes, we all have our political opinions. We all have our political preference. But please respect this kanaka profession. Ole le mea e maua mai tua lana so enga lea. Now, e drop fai ngā ruenga lai fai Samoa, e koe whapea mai eikala sa, wait a minute. E langa ele o keisi mo, yo ele o, I mean, sa oi pe ke rom sumo, it's either stupid or dumb. Pato nan ta fai atu. O iai se so kanga, o iai se mea ka ua e mangui ai le keisi lea in both ways isu enga o mele. Well, la kam fai I think on le maho fai e kam fai e create set out the credibility o lawyer. Vai la ka ko leanga o le to. Pe lawyer anga ngasi pe lawyer wa se lau kausanga lawyer. I remember the advice leanga mai la o one of my professor le people immigration law, and you guys will know le kengi le o lenga fai le case asawi. Mafai mai, when you finish your law degree and you're admitted in the bar, you are a lawyer. Do not even think that you are a junior lawyer, because you can run a case. Hallelujah. I inga attitude whapea. E quite create a wedge between us. Whapea. Ava pengi whale kongunga luenga, no whea kule pule la kuri o eke video. Ava pengi la fifa kause whale and stuff like that o eke video. Ava pengi whea kule peng. Le your repayments whatever ngalu lunga ilo mo kesi o eke video. Ekele ele va pe ke video sele ki o pe. Really lawyer. And that's me protecting and have passion to protect my profession. Yeah, okay, agree. Sound, the short time kalpun pesau. Okay, lo lo pisi every day your case. Makam salu. It's silly mako case what for your case or lawyer Samoa. No, to be honest. How many cases were PL lawyer city kano lawyer city? How many cases were PL? One day ke referring the court, when you call this from sing. Aku fakasio cases. Kem sabe si mau cases que be ele musio lenga. De foi un pulanga mai ao ele isso. E marquei, okay, lo faco escola. Ale ka kilo e o cases ka page que a wangi ko kupun mele fai ma. Ole mena le wutu. Ole ale ta alo ile polo. Ai la ta alo le tino. Ole aso lo ni vai ngai ia wutu popoli. Wa le sia di te mawai New Zealand ko te New Zealand. Ele tu la. Se fai kola le. And this is how so wa fai le ila wala fangale ko mai ya kanaka na fai mai ki o yolum. E ile so ngolo ko le court. Ke pasia ala sa fai o ke ka ole professional ka kalenga yai al kanga ka so mai kuan makong wala au mai ku aku ia mai mele mo mi lo so o ga ko la rate le ai la ba ku mingu ke ko kongi mai mai o las kaunga o ga ku o le boy fu nga il fa ngo me o ga ku e man ku o ye so la e vai no la lo ya ga ku alu le va se lo ya ko mo fi and
o tau ngō whalongonga. Ngō whalongonga o lo whaia, pa o le nganga le ni me kia. Le o unga kunga yo luma ia ka ngakang whaia kia kia. Koe mai e le tuo video bai. Yeah. E nano whaiat. O lau kala hui la le tu lo e le whapea wai o le tatou ngaruenga. A whapea o le ko o mai e kei si e tu. O mua e po whetau ili sau whai e whamsino i o. Uro. O mua e. Po kala whia ngai le lei. Le lo loku whaakasi malimongi. Ai, koe sau whai lava keisia. O e ngā me pese me whekau. Ora sa lo ko le kalesia. O e lo lotu ai. Lo lotu palangi, lo lotu Samoa. O e. E oi. Pe wa kasi le o pe wa kasi le. Ai la mai mo fore te me e fuanga me mana tulang. O yo lea. Ono le tatu tengi. O lea la tatu tultuli matanga u le ufia sina. E le tulang o le keisi lea. Lea la fa awa wina. O le aisi foi vaenga le ua au mai. O le alu lava le keisi lea tau wai le iwa le po. E alu e malesto nai. Ma ngai. Lono winga o le atu te moi. La o mo mai. Sau i runga. A uma e wakaroka koi moko. O le medicine la vale matawa. O le talafo ile na le au watu a fai o e sauni o e te faise boli mau pepelo. E le ilopo le asa o me siria tu lungo mari. E le ilopo le asa isi mea e ke silia kua i lungo mari. Paule mea. E una uma enga. Sao mai povi a karoka uku. Paule. Polo barang le pia kaya. Polo fai me sa o leilo ke suenga lo o. Yes, no, it's just a matter of kango e open la o reset le afo le ngon iCloud. Ya mare tu o tonu tau sanga telu ai automatic ala archive ya video ya. Ya, ai nana mo wai lunga. Ia senda tu foi la ia le e te fa no longo a o ia me. E te fa no longo a o i lo leu. Malau kala nga fai mai. Lo bicho ba kala ka ba kua. O le me mo me mai le kua. O le kaimi mua te whamkala ai. That's the truth. Ma ko fo ru su fo ko fa. Ma o le ato e whaanongo longo i fo. I le leo le un po o whamsino. Tato atu ina ia na iniso. O le tato wa la so tai au. Te le tato whaasoa wingo tulango le palota. Ai ono le tato taimi. La or kai me umari kai suaro le Liverpool. O ngor kai whainga tato. Iyo mo Las Vegas. Ia mai Las Vegas. Ai na whaate ato nei tato. E la soifua le whamon mora bisa se mai lunga la soifua si tina. Tero poste na pole le tato was whanau mo more whamon more lava lau sunga misa pefa peo e. Ia, valus furu mare ono tu sanga. O le tina matua ia Dora Tideman. Brisbane. Happy 86th birthday, Mum. Mo ia oe o e aulia na tu sanga tele. Love your children, grandchildren, and great-grandchildren from America, Hawaii, Australia, ai Sili, Meripa, Omai, Ronald, Keliki, and Fa'awina i Samoa. Popo toi mo mātou whamnianga mo ele tina. Happy birthday, Dora Tiedemann. Tiedemann or Tiedemann. Ia, mai Brisbane au Australia, whamanui atu asiata, le ataua, mai se fo ia sunga loia. Ia, ma Elvis o lo ta ngulu mai au tafa tua ile. Mo ele tina. Le vanga fiafi. O nei tatu whasisilanga. Mole, nei tatu whasisilanga ia. Ia e whaingo fie lava o le a tatu watu lava I whasisilanga fo yo meo ro tutupuna o le nei lava vai aso. Ale kele le confusion. Mole. Ai la vifo lava na o nei vaenga. Mo matou I au kilani, misa se vifo le tatu whasisilanga mai au kilani mole si whate atu se matou se o matou pitonu pele va pe me au kilangi. Ia so le la wari ia la kele isi mea ele merka whasisilanga au kilani. Ole mo le fono. Ole fono. Aso lua suma le lua. Ole masi no yuni. Lua filu suma lima. Ta ole fa. Ole tatou no foana masani. Ole Oat Club. Ia e whaia ele tatou fono. Ole a toanga ato ole fono. Ole a e maua ile aso lea. Sua tumtala tua au faʻasoa te vanga vai fale. O lua tasi. O lima. Tolu o lua fitu lima. O le isi tātou whaasisilanga mai au kilani lava. O le tūlanga I le tātou happy 5th birthday Posiva celebrations.
ia na ua vatulunga e solusu ma le valu iuni fa'aiuga le masina lenei ta o le sefulu le taeao o le tatou nofoaga la ua suia o le tuisa mau Manhattan na le iva fatasi Dominion Road i Mount Roscoe. Ia invitation to all 51 constituencies a fio mai po tatou tu malo o malava ia a fio tu yai. Ia pe fafso tai lava ia le tofa te vanga vai fale mo nisi o faamatalaga. O le tatou alisi tatou ia tatou atu lai a Los Angeles. For right nei le tatou faamoemoe lea o mapaaga o malava tau te alolofa i le porokalame a le Tautai A'e tau te fiafia e maua ai tatou news tau te fiafia tau te tali e mai ai ia a o mātou faʻasoa atu le ataua Godfather ia sauni se leni da council ia mai se foʻi Elvis Molly da Wrecking Ball ia e miso tatou so ia au mua to vaenga ia legend o le manu Samoa ia mai se foʻi o tole a fo Andy ai o lupo ia ma le tapaitaʻi ia Hannah Schmidt o le Breaking Waves tau te whilo ia i le afiafi lea i le aso lua se fulu tā o le fitu le afiafi anga i le sefulu ma le lua le pō tātou weva mo tātou fiafia ma le Blue Wave TV crew from Aotearoa i masuta la le urufale kau ngā le tau mafutanga ma lau vainu a o le vaikifa ia e available le whaataulo foi oil i le nā pō a mailo ainga lango le whaamoemoe ma tātou mili tino ai whaafsotai numero telefoni ia ua tā ua ilunga o le asfareile le nei ia join us vili le anga o ngale prepaid ticket only ma tau sisila e ke ua e mati a kui o ua e fia pu e so waka le pea le loia ua fia pu e so waka ia Godfather ma ele visi ma to'o ma enti ia ai wore mfaina aru tuton ona ua tumu ia whaafsotai leo whaina o numerana ua tu atu ilunga tātou whailo iai mo moli e le whaamalo ma le whaafteteli tātou organizers ia sunga ia talo ma le tofa avamua ia monai o la tai to lua tusai o le tofa te singa o le whaamoemoe whailo i foi ia ma lau te liu mai le sunga te fono le fast tapuala i oe ia tātou whailo i tapuala o le tātou kofo foi se aso i le whale ainga ka malo tapu e le whale ainga ngā le tiki le ngor whale ainga whale ainga pise ka hawa ai sifi e ka puala i pō e kuka na o le whērua rua na o le whērua rua whai whatonunga ai le ai masanga meo whai pawala na me sau bio anga Santa Claus o ine sau e meet and greet so de mga yan mga pagkayo nga nga ia man tu e sau fusi tamaita i e ruma te tātou whilo i ai whilo i ai mo pere mo mga mali pero lai se kia rau kama o le kausi la por wharitua tapuala o le Master Chef la ngare nga ko wala Master Chef mega ringa mimika ai te vaila e tumur wharenga maria e kumuro wale wharenga re le ngā ngā e kumu i Mexico palang ai te vai e tumu ara le piko ngā e kumu le wharikua kapuala pi e kiu a shui le amatiko ai vai rore ola ala maka mano mai yeah everybody please hurry up just do your order and move pero kama hoi Kita pasti se Mexico. ya ngana matua vai e Mexico ka pisi sa wadi i le wa ele king all que quero vi a buena barunga que foi para e ke no ka ni kongu da ukara ai tu sa ava pe fo ele kumu ava e ka pola o ka mai ka ile le kumu o sion fatua ya vai de adu meet greet e ngang kama ai ngang ai e ka ule la longa to i ke rua voila ore makua ka fa o so le wori tate Por favor, mo pode. wale tau te hoi la lola stuff ka ko pala lo i ai ka maroa ya tatou weva i Ni o kapun. Ya awangi karang ka hile pala. ya ale foi na meli mai le sunga tele pa fa su o luso ya mai tau te filo i foi ya
ia ma le toʻatele lava e ai lau talitonuga tau te whailoaʻi ai ma le tatou ma le uso o tagata leo tagata maua luga le laga ranking tulaga o le medikeli o le Samoa o gao o le medikeli nge Amerika a kamakoa ia avili pe tau te whailoaʻi ai foʻi ia se manu i le lo i LA the highest Samoa that ever ranking will retire ar kingo ga ka pe or kingo tala ki mana uniform ya seki fo ya le fa fo mai fa ia ko lo soria pe aku uniform po nga ka ko pela ye ha taro fo fo tatu to ina le fenga mangu tia jo ya masion for tu ele ya ko sio ka kio se kai le ko inga se fa ali mai ko inga fanga ese se langa ka funga ko le ninga fanga ese langa re ka ko ka ngoi mi ko fa ma ka ko fanga ka ko bo ya ona mai alea mo tatou i Bay Area ai i le tatala lo i o le tau matafali i le aso luasu ma le tasi i le whalo hall ono is it Shurin Street Daly City tau te whira i le aso toa nai wha mo le lava ia lima sulta la whai ma le tau le stala ia mawai ma tau ai di whai ma tau ai di ia o le asu atu le ai di ia e whai ai al tūlanga o le whai ngoto ai dis ia wengi koe o Samoa ia o le obtain lava e whai lava o tō ai dis nei ia aso lua sumatasi o le stona o le hali tenga ka ua ia na alu isa e walu sifo pule ka o le swafo alu o le Hollywood ai alu o i le Hollywood ia o te loa ia masi vaenga fai ule na mai sunga te o talo fai a te o e fa fianga le no vatua nei a pe wa ya o e misa fa mole o te vai tunga o pe se te lo peno ia te oi ia le ia na ole fai la usala ke o por te va te o kaka o te fono le o MELBOURNE e ma kwa fai lang sara pe aka ko MELBOURNE ia ole sivala le te vai ia tu ole so to na nei lo so pertasio uni o le whamoe lea i Springvale Community Hall. Ia mo le tofa ia ape le urumoenga sofara. Ia siva sui tau wā moa ana lofi numero lua. Ia wo paanga, mamae, paolo mangafa. Ia matatou wha saporas o maratau te iae. Luei. Ia lango le whamoe ia o le tofa ia ape le urumoenga sofara. O le foi, tamari ue longo vela ni tautua. Ia ma o le ua io e te moe na lo fatto va fa malo fatto tu le tue samu tasi ia ana lo fino mera lua malo ia te urunga proclame de vanga fa e si mea pa wa me afkai e Belinda studio pa nga fo fa mo ka ko pa ngai o le ua ka ko so ya misa o ro ka pa me o fifia o sa foi o ka ko vai pe la o vai CNN ne ngele to vai ta to skai dia skai mai o Nusila ia me se foi Ryan ia o ba ko ka ri o fo se ngai ia o vai atunga i tulanga de vai e nga mi sai New Zealand ia e le nga mi so ro ka ko control me misa me ni o le o ta to no nei Misa, I think your best place is back home. Yeah. You if we go to Australia or wherever, you stay in New Zealand. I have no comment. Kaikele lava misa. Kaikele lava ya maritato ofisa. Ya mena lengo fa ko le mea le o le me foi le faile le o tio ma kai ko rua ai le yo mai. Nga kasire ka le ka ofi me pe o pe pa fai. Pai pe fa mo. O ke fa ko rua. Ai ma sa langa fa. Ane me ne yo rua so de ke. Hello misa. Nga la ko pasto. Pa tele lava. Ia. Oka kasi ha me. Na. Yo. Ma ko la nga ka ko e pe ke ka ko ofisa nga. Ai fa tai Belinda studio. Fa tai tele to Belinda studio. O le studio mua nei e vai mai en la tauti lo te fie inu e se vai o mai. Ele boa me ele boa. E si viene studio mau. Ka fi mo ko pasa. Ko si ele vai studio mau. E studio kamaro, no na mer kamaro mai. San mai sa vai.
Ada makua. Ai fa ko ba studio press Ko inga fa studio. Ai fa ko fa studio press king nge fa ma ko. Tu sa studio le ale royalty. Kama yenga nga fia breaker sa va vali mai mau pengi melengi. Ai robots. Ai kusor ka ko studio dia. Le vamos fa lo ko. Te ka kilo ar ka nga de le men. Ku basa ne nga i. Ya ole se ka ku fa mo ngai mai. Ole se me ya como fora o ole se me malo si mo mo mai e sa malonga i suru au mai tau pa u mai i so no me pese lo pu ala sa o suru au mai ya wala vale programa ni manga na fifi oli fa malo mo fa titiri tattoo company lang no sua fa tai SMI titiri lava Eveni ngata fo ilea ya ole Pacific Easy Money Transfer Sanita Hotel le Moatoga Digicel Pacific 40 ta lofa voucher le ngate leo ne tattoo fale inga o tattoo masania tattoo fale inga JEVIK ya Catering in MELBOURNE le ngate fo Aunty Ruta's barbecue ya fa pe fo ila ia le no kile lava ia tattoo fale inga Polynesian Market Ruta ya mai se fo Island Grinds ioi fa te lava ya lo fa tu la mboli melo fa angor sunga ya mau me se foi lo pe metasila fa te chole ke feo le rusio sila wa ro ye so ai nge healthy mo sila ko ya healthy lo fa wo mo ko kalama e fo nge fu mo no so fu ma lo ka fa fa ka ro mau ya ko me ya un fa pe o ko e sila pe na nge di ko ngai mo fa to ko pala pe Seri, are fa umame o mutu ole wali. ai mo se pa fo fans Lupe metasila. Pa kai kede lupe metasila. Na watu tinga ina lupe metasila. Ile wadi iyo ya misiri ilo to au mua. To vaenga fa te tele le ngare dei. Ya sa nofo ina ya au mua to vaenga le motonga. makai mu fora o prosi O lela ya tana sen mai lupe metasila. O mena te tupu pot. Catering pa pa uma programa Ano ba tele tu mo yer le fiafi. Pero ila sa jaya o soi foyo. SMI. Manuel hatu o lo feafio ai au kilani li usila e tausa i ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse market town i le malai malele. Le Eveni Pacific New Zealand. Le Quickfreight o se au nanga vave te whaatutuina a wā le lafo ina o la container po o so se whaamuhori e wā inga i Samoa. Whaafasotai wa au au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quickfreight au nanga vave te whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content.
If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. So fo manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao, o a ua lawyer Samoa I nei mata officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou auaunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wai tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fisoswani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha wha.